Na naru akirikuria mwana ndagitari ni akwaririria thina ya gukorora. Nenda kwariria mantu jegie gukorora kiriana cough na ambuge ujo ana betu kira mono ugeja gwita sibitari ra nyingi ugeta withire kiragi kiti ana baraba ingi sibitari ni gukora na gukora naku ambuge kwena gukora mwana okuno akore no toba mantu jama ingi. Number 1 mwana oku no akore no toba kwithirwa irio bigwitia kuma kiubika itia kaire yaitia mumerone ikambirio mubarabara akambiria gukorora. Number 2 mwana okuno akore no toba kwithirwa na pneumonia. Number 3 mwana okuno akore no toba kwithirwa ena kibara kia allergy. Number 4 mwana okuno akore no toba kwithirwa na TB. Na number 5 mwana okuno akore no toba kwithirwa ena murimo jwitawa asthma. Na para baingi betu mwana amberia gukora bakabagurira ndawa na nkende kwira mutegerio aujo mono tujukagia gukorora we guntu simple mono ukethera muntu akiuga mwana kwarambirio gukora na ndenda takumugurira ndawa chemist. Please utije mwana kwethwa bakutha TB kana asthma kana igakora gakawaida no tuba viral muntu kwina nya viral cough irio ibara bitenda inya kwero antibiotics ibara birio biretawa no tuba virus tubieta viral cough. Kwou aningenda kwira mutegerio kwaujo ana ibatia kugurira ndawa chemist muntu rimo muntu arita chemist eta akereza ora mwana akari amugurira ndawa eria etore kathithia igeta ithe murimo bukai na ndirira ukeja umuike sibitari kuonekana je kate ajitwe kumbe mwana uromba kutha pneumonia ari nayo na ugo wetirombo guria kanda gati kumba na pneumonia keta kagirikia kamurimo ria mwana na ndithi nere keja gukira in full swing kumbe mwana wethire thina ne complicated na rimo to akinyamo to kalusi nya mwana oria na ageta. Kwou ambuge ujo ria mwana wetu akambiria gukorora na ikwe sibitari daktari kendo makuthikira kibara kia mwana nacho athikirwo na stethoscope yotogitawa stethoscope iji ina into bibinge yoba kuthikira mono kwene into bitwa repetition wheezing na bronchitis na daktari athikira na kanyamuka kibara iria akaigwa sauti ira mwana oku enacho na akomba kumenyana ndi kibara giku mwana oku enakio na bangi nabo bakagwa kibara kiu gitane imono kitenene imono amugure cough syrup. Ndinge na kuga ujo mwana wonde utikinyite miaka 2 akaewa ndawa itawa cough syrup utegerio kwari ukona ndawa yandiki cough syrup cough expectorant please ukagurira mwana atikinyite miaka 2 nikite tutugu akagura atikinyite miaka 2 twana tuninti ndu tutije gwita makorora na ndiriro mweja ndawa ira yandiki cough syrup kana expectorant iteka mutetheria gwita makora ini mwana atina ability capability gukora ita makora jara jatwira ndi na ta makora jaja jina jageta jambirie kuigara na aja kiri mauri ja mwana na jainganie breathing system ya mwana na kuma no kiume gikukia mwana. Ko please ndegenda kuga ujo sana ndi Meru County batu itwe number 2 kimanto ja TB ni Kenya, number 1 Nairobi County, number 2 Meru County. Kwa umuntu onde ogukora twemujukie suspect wa TB na twana na tutu itaga TB kire antu banene. Kwa ndingenda kuga ujo nonto murimo ujo ja TB ju inge imono ndene Meru na twa inge bena murimo ujo ja TB pamwe bakumenyekana bangi batikumenyekana pamwe bakunywa ndawa bangi barekanire ndawa. Kwa ndingenda kuga ujo wewe nawe umuciari wewe ithe anku mwari mami ukunywa ndawa cha TB please ugo no kutha uri ugwati bonene mono kire ana betu no twana bani ni baitaga TB kire antu banene. Ko please etho konekana murimo jwa TB nywa ndawa uri daktari akwirite no to TB ndawa itekoriwa sibitari TB te marogi TB imurimo muntu akunywa ndawa
na akabua ethona mbirite ndawa cha TB itububuruburu igerua kiao twana twetu nundu twana twetu turita TB kire antu banene ikenda tumba kuthwa twina mugongo jwa twana jwo mwega na twana twetu tutiukwa nuntu ba TB kaja kutha mwana okuna akororete nkurukie bimya bieri kinya gutiritwa no karaigwa atamwanki atigwa guchetha atigwa kurea atigwa kwithatha na ringi akaraithithina please eta sibitari thirikari kuthimura kirimi kia TB ni utheri kinya kiriana na antu banene thimirwa no konekana ethirwa kana murimo jwa TB chajo tuma mwana akorora